Hello ljudi! Zadnji put smo pričali o torbicama, a danas ćemo pričati o kaputima. No, prije nego krenem, zaboravila sam vam zadnji puta pokazati svoju apsolutno najslađu torbicu, tako da moram ispraviti tu nepravdu. Riječ je o... Tadam! Ivo ovo zove torba u torbi i zaista je tako i mislim da je to jedna genijalna modna ideja. Naime, već dugo se nose ove prozirne plastic bags, no meni to nikako nije bio hit iz razloga što zaista ne volim da mi se vide stvari iz torbe. Mislim, nije da su naročito lijepe. Ko želi da mu se vide ključevi, maramice, ne znam, novčanik, ruž za usne, ulošci. Mislim, come on, ok? Tako da ideja da unutar prozirne torbe bude jedna prava torba je zaista riješilo cijelu stvar. Ova ručka mi je famozna i torbicu sam nosila već jedno 3 puta, a imam ju relativno stvarno friško. Tako da ako vas zanima, ovo još možda možete loviti na Asusu, to je stranica s kojoj često naručujem i zaista sam zadovoljna svime što imaju na toj stranici i sve dolazi brzo, na vrijeme i evo, ovo im je zapravo jedna besplatna reklama jer ih zaista jako volim. A bacimo se sad na kapute. Već znate da zima zaista nije moje omiljeno doba godišta. Strašno sam zimogrozna i uvijek vodim borbe zimi kako postići taj fashion look, a da prije svega bude funkcionalan i topao. Tako da puno sam već isprobala različitih kaputa i jakni i ovo što imam ove sezone mislim da sam zaista napokon pogodila, napokon nekako sam shvatila šta je za koje doba i za kakav outfit i pokazat ću vam ono što stvarno nosim svaki dan i objasnit vam zašto bi to bilo dobro možda da i vi imate. Krenut ćemo od najtanjega pa ka najdebljemu, tako da prvi kaput koji ću vam pokazati zapravo i nije zimski, nego je jesenski i proljetni, ali je svakako must have komad u ženskom ormaru, a to je jedan trench coat. Ovako, samo šta moj, iako je klasične boje i kroja, odlučila sam da ipak želim malo moderniju verziju, tako da sam si uzela ovaj sa natpisom Inspirational, što mi se jako sviđa, i sa ovim narančastim crtama sa strane. Mislim da je pun pogodak zato što odlično stoji i na nekakve štiklice i haljinicu, onako malo razbije, ali savršeno ide uz tenisice, traperice, baš podigne taj look i evo, ja sam ga zaista nosila cijelu jesen. Sljedeći po toplini nam je jedan teddy bear coat, ili ovako kako moj Ivo kaže, obična dekica. Naravno moje u rozoj boji koja mi je omiljena. Ovako je malo duži model. I ovo je nešto što je zaista toplo, što je ugodno, što je totalno fashion, daje malo onaj homeless ili beskućnički look, ali to je nešto što stvarno se danas puno kombinira, pogotovo čak na sređene kombinacije, onako uz štikle, da malo opusti kombinaciju. I jedna upgrade verzija teddy coata je ova. Dakle, ovo je podstavljeni kaputić, tako da je topliji i sam kroj ima ovako 3/4 rukave, duži je od prethodnog i jednostavno je samo elegantniji. Dakle, ovo je kaputić koji zaista nosim uz štiklice, uz nekakve čizmice na petu, uz haljinice, baš je onako ladylike, to mi se strašno sviđa. Sljedeći po redu je kaput koji vjerojatno svaka žena ima u ormaru, jer je to jedan klasičan kaput u ovoj camel boji. To je kaput koji je zaista vječan, koji je elegantan, oko kojeg ne trebamo puno razmišljati. Dakle, ako idemo na nekakav sastanak ili ako idemo na neku večeru ili svaki dan na posao, ovo je nešto što je stvarno onako go to.
Ja vam više toga pričam na engleskom, mislim da ću morat početi snimat vlogove na engleskom, ali te fashion izraze pratim uglavnom na engleskom, tako da ispričajte me, vjerujem da svi kužite. Dakle, ovo je definitivno jedan go-to piece, komad. I o njemu ne treba puno pričati, ovo je nešto u što se uvijek isplati uložiti novac, jer je jednostavno bezvremenski. Ovo nije stvar trenda, ovo možete godinama nositi. E sad, naravno, ja ne bi bila ja kada ja ne bi imala još jednu upgrade verziju prethodnog klasičnog kaputa, a to je ova malo odvažnija maslinasta boja, malo više oversized i još je duži. Stavit ću vam slikicu kako to izgleda, ali kad sam vidjela ovaj kaput ja sam se zaljubila u njega. Kupila sam ga u Mangu, materijal je odličan, stvarno je kvalitetan i mislim da će ovo isto biti komad kojeg ću imati u ormaru godinama. Sviđa mi se i rastvoren pa onako da bude stvarno velik, ili čak mi je predivan na nekakav remen, znači znam si staviti onako široki remen oko struka i onda dobijem onaj dojam siluete i haljenice. Definitivno nešto što preporučam. Dakle, preporučam vam uvijek da se prvo pobrinete da imate onaj basic dio, dakle osnovu, znači ako još nemate ovaj jedan camel kaput, onda prvo kupite takav jedan camel kaput, ali kad već imate pokrivenu osnovu, dakle nekakve te smeđe nijanse, crne, sive, nešto u čemu vam je ugodno i što vam je lako za kombinirati, onda uvijek možete malo podignuti igru, jel da, za ljestvicu više i uvijek možete malo eksperimentirati bojama. Možda to neće biti kaput kojeg ćete nositi svaki dan, ali kad ga obučete na onaj the day, stvarno ćete se osjećati posebno. Došli smo naravno do bundi. Ovo je ta osnovna bunda, znači jedna ovako lagana boja, nude koja po meni ide na sve i zaista uvijek da taj nekakav ženstveni touch. Kraća je iz Manga, znači taman onako da pokrije šta treba, ispod guze dođe, da nije hladno. Ja sam ju puno nosila, no ove godine, znači ovo je iz prošlosezonske Zarine kolekcije, ove godine sam nekako više zaluđena skroz dugačkim bundama, tako da sam kupila ovu tigrastog uzorka. Baš sam oduševljena na njome, strašno je topla, strašno se dobro u njoj osjećam, mislim da mi zaista stoji i meni je stvarno lako ovo kombinirati jer ja volim ovako ludo, ali smatram da čak ni nije nešto strašno luda. Mislim, ovo su tonovi koji su onako smečkasti, crnog čak ima na sebi, dakle boje koje možete nositi svaki dan bez da se umorite. A onda ako baš želite biti totalno ludi i upečatljivi, možete odabrati biti sunce ili mali pilić. Ova bunda je moj apsolutni favorit prošle godine i ove godine. Kupila sam ju u Mangu, dugačka je. I kad god hodam po gradu, dakle definitivno, svi se okreću, čak muški, ali ne u onom nekom smislu, jel da gledaju mene, nego gledaju bundu i komentiraju bundu, tako da mi to bude presmiješno. Obožavam ju. I za kraj, nešto što po meni nije uopće fashion, ali mislim da je nužno imati u ormaru, je jedna ovakva obična od perija, jel da, jakna, odnosno kaput, jer je ovo dugački kaput u smeđoj boji. Zašto? Zato što je jako lagan, tako da ako idem negdje na put ili ako sam u autu, ne da mi se nositi hrpu bundi oko sebe, u kofer ih ne mogu ni spakirati. Dakle, ovo je nešto što se može zgužvati, što se može ponijeti ono za just in case, ali je također jako toplo i eto. Ako idete negdje na skijanje ili baš u nekakvu zimsku šetnju, ovo će vam možda biti praktičnije od svih ovih silnih bundi. A kad se već borimo protiv zime, ne smijemo izostaviti još jednu zadnju, ali jako važnu stvar, a to su šalevi. Ja sam vam ih prije imala milion jer sam ih samo birala po izgledu i po bojama, dok nisam otkrila ove velike,
mekane, tople šaleve iz Zare. I sada vam imam dva, dakle ovo mi je, ajmo reći, fancy varijanta, a ova tu mi je nekako ovakva sportska, casual varijanta. Ja se iz tih šaleva ne skidam. Vjerujte, nijedna ova bunda, nijedan ovaj kaput ne može vas dovoljno utopliti ako nemate pored toga još jedan ovakav šal, garant. Tako da to vam je moja preporuka. I eto ga, da preživimo zimu i da nam čim prije stigne ljeto. Pozdrav!